ndene ya nthiguru ya Kenya bunge manatatu ya 49 ni abunge na 60 na baile ya kibombere kwejera ba Kenya ndene ya bunge ntuko ya Alhamisi kenda kuringa kura ya witikaniria kana kureana na rwaria ne ndiro finance bill ya 2026 na ngoi monende era mubunge thaira ne representation kana kuga ontobra nende antubake bakwenda ende ntuko nende kware na kiriaria kinene arabunge baraba inge batakinyira nyumba ya bata yenda bomba kwedra baitara kira kyongwa nende muringi kura akwedra kenda na kyude nende abunge bari ibakumba gutambia kanwa kamuringi kura na ringire akwewewe ngwethirite ibera bagaikinya kana ni okwa kana mbibi byongwa orobarware tuketha tukenda kumenya omakithira kabunge baba inokwa kana kwebunge tukumenya na ikyo tuketha nende tukiarakia na murigite kya obunge bomwe kuronde ne account ya Meru Felicity nkirote birere twetire tuika kwa kuma kirewere ugeboke no gambi boke ne bureko na kinyo mutegeri twenda kwetira tuika kwa maoni yaku yareko kabunge baba tikomba kuwa burabwongwa mu Kenya kana muringi kura kwenda kana itumi ikireko kyokyongwa ontikona ni baraba inge bataombera kwetira bakinya na nkurigane nende then account ya Meru, account ya Tharaka Nithi na Kinya account ya Embu Kinya bonende batale para bambere kwithira ba Kinya mbere ya mbunge ntuko oro Kinya kwina rwaria rwa kugania kire mara bakaomba kwaria kithira thaiba tikumba kurita ogambi ndene ya mbunge oroberwari tuketha tukinja inja untubona ndene na kumenya omane bure kwende mbere yara twikirite orito kindeto chietu oroberwari Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mithika lentori koria Meru batika Rais Ruto kibindi kyabiele nwengaba na mutuma kioneka kumeneria wathani bwakawira mwangaza akariba mawa kwithira bakirita maonio konia ukurukwa kwa finance bill ya 2026 ikendeke kuringira ndebe Rais Ruto akiwana kubatara kibindi kenge kiendaomba kuingia nguire thirite akiambira iria Mbobango yonkatha chetu mashinani kuguna ikundi bya kuruntere chalare Teto cia weru Munatwa mathiria oroberware ne Gladwell Mwende na ngeto Phineas imana ndeto chero daithatu ikambiria na icho chungwa Ondine ndi watho bwakigina kia 2026-27 buriketie gukuru kwa kirembunge nene akariba mawa ibandikithitie maoni yone ndi baba inge baitariria kuria kwanira kwa bakiwa nende watho bubu kethira bukiongela ngarama ya uturo ira tayari ithirite ikioneka iri uru ndibachoketie kinyaba meneria bunge ni untu bokwithira ntukwe nende babatire kwithira bakinyambere ya bunge batakinyire kenda kuringa kura chiomo ndiketwa ndeto Dennis Mugendi na ripoti hii wa taifa mushine omawa ni kumwe tuthikiritie maoni ja karijegi muswanda jo kimbesa jura akurukirwe ni abunge na burio akariba bariuga bategwiritwe kinya anini nonto mbibe rangi mbere beto kuluka finance bill ibe yere ki mwananchi wa kawaida babu ile kitu kwa public petition arore mwananchi wa kawaida abera ate kwenda kulukia na wewe tandene national assembly iba karere ndego nonto yakaba Ruto to baita kauri ba kuluka finance bill without mwananchi wa kawaida wete kanira village mibiluna ari ande tenyo na tuko dhaire ngeito kone baracho krende national assembly wera itarengia antu baya kuria mwananchi public petition baita ba kulukia finance bill bongo so itu kwenda kwera MP beto ba county ya Meru na inya bara ndene ndero Kenya bara national assembly bamenya mwananchi wa kawaida batu itu badhurana itu baigire bungera na batu itu na uwe itu to kama tete kura cheto na 2027 anko ndobera no mene teke libami ona bwo mwananchi wa kawaida na anwete punda amechoka Batu wanabonda nito inyelegire na njire kario down the mbere ibagelo giri finance bill na finance bill ya bagelo giri thai mauta turura 220 na kusema ukweli 220 ra thai bakwengela renge by yani kumaanisha baita kuendelita drinki maana tu batu wa mwananchi wa kawaida ito inyelegite pio na vira tukwenda kuwa kankwenda kwera bwonka MP okumenya regembe
igembe yonde watene na ibange aithuranire wetabia yotia obisine nonto bonde katwito bania rukiriro rwiro twebaera ora muntu aera amwire oitura oninga kurana finance bill eu nonto te public participation ankora na finance bill eu nonto mbatwe muntu taito to John Po ata public participation ayo toria kai to na to te kwenda mbagilo nyange 2024 na 2025 so inkora batu tukaria antu ba egambe Saudi ongozi bo John Po to ndoboreana tukondoborea eturane tabwo etukwa John Po utunyira ngara kinyire ne ugo mumbunge utwagira girasi ni umwe na musiari aeta akaimbithia mwana aciako alafu aeta amura suti orendi mwana una akoneka na kasoro batwe ambunge nya batwagira girasi kana batu njira na batu maisha yetu itunyeletwe onderu waka batu maisha yetu yakethira ya bui tukethira tutina barabara batu inya mwana ena afya ueta amura kibuga mutumbara ekira no ka mwana oneka ena afya lakini batu thai turua iwantam bonka mpya kuluga finance bill ya mwaka yo nonto no tumisa na kunya sa mwananchi kangu sana Meru County twete makini no turinga kura tubenge bonde ga tuthethuka nonto MP bathukite Kenya nonto githi barwa kuluga finance bill rais otonto ndiga kwethia wengwa MP bateo batumete rais to aka dictator mbi wira kulugirwa u kithani alamisi twetura tuinde twenjirene tuki one time Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru. Lakini kuna uro kumiria matagi tekiwa gavana wa Meru ara kinyani mubangani wa kiama kia DCP mithikali ntho rombete ya Meru gwata Rais Ruto ibindi kinge kia wathani akiwa Ruto nende na marandu ya maingi ya Meru atirite ntho inachoketie thira kiana kumineria nende gavana kaita kama tumanto edingi akiwa nende atukete muntu walambo kumare kumotongerie aritete meria entere chiakuna tina mulika mutuki kare na utwandetwe kinya Narua morweri gide kionga bana Meru mithikari nturi na ariongerete biashara bathoko ya kuna tena murika tigania isti kubakethia na kwaraniria na bo na naboretie barekana na manto ya Rais William Ruto akiuga mwankene jwangirije mirongo ina mugwanja baringe kure kumwania nikire ugete mirandi ya weti na mbere ya kura cha mwaka jwangirije mirongo ina jere ibati kuriwa korona tenyumene na kiuga kuringana na we Rais Ruto na gwithitie Meru kimirandi ya weti na mbere yale mambo yote tulisema he has not done 10% ya ile mambo tulikubaliana na kwa hivyo sababu hajayafanya mimi naomba kusema ya kwamba sababu Kenya imeumia wananchi wanaendelea kuhangaika na kondi za juu insecurity andi ambazo hasijatimika uchumi mambo ya maisha imepanda tukatae William Ruto kwa kura za 2027 Kingiri nturi na enyeretie kugwatwa mbaruni ya Meru na tongeria bangi kenda baga karambe gutigira kithurano netwitite no mwanka bathure mutongeri okagite okura cha Meru na migambo eje nithirite kigwatwa mbaruni Felicity Nkirote Mbiriri tuongee tukubaliane ni vipi kura ya Meru inaweza kuwekwa pamoja na tumpigie kiongozi mmoja ambao tutakubaliana na nyinyi ili aweze kuongoza taifa letu, aweze kumaliza ufisadi, aweze kuhakikisha atatimiza ahadi zile atakuwa amepeana ili tuweze kuhakikisha heshima ya Meru imerudi. Inturi na meneretie ngabana mutumanto ethingi akiuga thaiji aingitie rambu mono na ethira akiurwa ni mukari wa Meru nikire ugite nandi ni kagita kawe gakwana amesahau ya kwamba yeye ni yule kobe alipandishwa kwa mti pale akasahau ana miguu sasa yeye ako pale juu anatapikia wale wengine wako chini
Mnataka tuteremshe kobe mwaka ujao? Twera Miankuru weto Mbonoko. Tomeanie. Echo kenchera ya karati ya bungwa. Wangapi wanasema tupeleke Mbonoko nyumbani? Mbonoko aende asiende. Muthiene rinturi na ugite niwe wiyite gucokia gitio kia Meru kimirandia witi na mbere. Naomba kura yenu ya gavana wa Meru. Mkinichagua tarehe 10 mwezi wa 8, mtashughulikia hii soko iwekwe kabro, itengenezwe maji, watu waweze kufanyia kazi mahali ambapo ni pasafi. Hiyo hospitali tumesemea tutaitengeneza, sababu andoba ko kunate lazima tuwarundishie heshima yenu. Kiripotrande tocia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Gana kunate ngabana wa Meru Matumanto edingi augite ora wari ngabana Kawira Mwangaza tumaira akarinene ba Meru ken barabayinyelekete kiuchumi ken uchiokeria gisiasa mutumari wa mubango yo keri ngabana nyothira nende Meru baokira kenda bomba kwigura into byabata bobongwa na timu nturinga siasa nabo. Mutumani ndi nkologine dokirete medikalendoria kiwa tekaita karare minister utikyo kionekanende kirabudhiria Meru kinyakithira na ari muchore wa Rais Ruto umunene Matindula na ndegorwera Meru kegorwera nkundi. Gavana Mutumanto edingi augete mubango jwawe jwa kaunti eje ni gutigira ni agukiria mwingi kenda bomba kwirungamira bongwa. Empower mkulima anjinunulie ngambuti ya size yake, ngambuti ya rangi yake. No ndwende toya wanyanga mbuti ya rangi otekwenda. Oke ngambuti cia nchembe. Mutumae na ngugi nene na tuwende turi atongeria guita Meru kiri that kind of slavery. Not with slavery ya poverty turi. Na inkomenya ya to italine. Akiaria kagitaga kurekeria milioni 18 kiri sako mwanya na milioni 24 kiri ikundi bya ekoro. Gavana Mutumankuru kini atumiritio uguribu ndawa iria igeta kiri sibitari cia mwingi cia uguribu wa milioni 64. Mutuma akiaria ni ameneretie uria wari ngavana Kawira Mwangaza ni gutumira nkia guciokeria wengwa gisiasa. Na otegere na mameta Kawira eta gundu kurantu bena thina tegera ombire ni naeta arageta omenye nawe abwithitie survey akamenya antu bawi vulnerable ikwe ya take advantage of our vulnerability. Gavana Mutuma kagiteno kauna ithukirite uria wari minister wa urimi Mithikalenture akiuga mona kwithirwa ari na mung'anajo munene rwang'inero na kwithirwa ari mucore wa rais utekyo Meru egwikumiria kiawe. Ari minister bagetinda na Ruto na kurara noe arwirire Meru nambi. Mundu munene akitara ati ngwina aritere miaka 2 na nusu ari CS wa Kenya. Na over 70 billion cia Kenya ni mbwao inyanya kwa ndenjere mbwao muno woni tara tinya manto ya mbwao te milioni 5 tege inaona ndeto cia fertilizer tega ndeto cia fertilizer yu tekwenda kuruma mukoro njorini. Miario eje ya Mutuma ni gwatimbaru ni Alhaji Mwendia uria kinya we umeneretio tongeria bwatongeria ba ario Peter Gatira Omunya. Tegetekia kuomba kuthwanirwa Meru yo yethera ye na college ya AP na ya police thaitwe na college ya AP na police na aregembe no tuba mpito kero ira cienda o insecurity amba brava umakiria wa neighboring counties. Karentore karore kara kamuhana tiga kwenda gwitia buru tugwetekeria u ona nina njara itoro imetheka itogwatwa ona are ore gwatwa buru karore kau kamuhana tigana nako na kinyago munyante kwerwa indio gochwa gotekio tona na uo kwenda gweta munya we mukoro njori nde mukoro njori lekeria ngakeku ndevya etenjao ndaset survive. Nkiripotera nteto cia Weru rietwa riakwa ni Caleb Mutembei.
Ngino konati onde watho wakigina kia 2026-2027 buriketi kwithira nindi bwikuruka kuona bunge kwithira bwikuruka kia onto ibwithirite bukioneka kwarirwa bonene bwakuriaria ni atinende bunge baraba inge kuma Meru Tharaka-Nithi na Kinyembu bataumbere kwithira baikinya kikaro keke ntuko ya Lamisi kenda bethira bakiringa kura yo kulukia kana kuringa ndene ndirwaria rura finance bill na kiuria kira kinene nikithira nindi abunge baiba kuritangwira yoyongo bethirite bakyathurairwa ataalamu na kinyasi azaba monende bakiwa abunge bakabethire bakebuka kenda bona bara bakethira bakithe taira kemona inchi oningwa nindi ndranite ronaru kuri tariki 18 mweri yoyo tandatu ndene ambunge nene ni kwari na abunge ya na 62 onto abunge mana 349 bo ni kona ni abunge ya na 87 batari ndene ya nyumba ya bata ntukwe iraberigeri kwithira baikinyitha kiabunene nikenda kuringa kura ya kuregana kana witikanirania na rwari ya finance bill ya mwaka ya 2026 indi abunge bonde bande kura Kenya bura bonde bari bakolotwa na kinya bakuringirwa kura ni ya 60 na baili yake bonere bata ya witambunge kiribo 40 ni bethire bakiringa kura ya kuregana na rwari ru na bangi na bethire bakiringa kura ya kurwata mbaru na urukurukia kire finance bill ya mwaka wa 2024 akenya ni bari na muthuro bunene na muthuro yo yuari tumia bunge bethire baikuruka kia finance bill ya mwaka yo indi mwakene yo muthuro yo yutikoneka kuingira ukurukia kana kuringa ndiro ariaru indi biuria bia ukakuma kire Kenya abunge bobangiri inakukuongwa bari bill ni raburukire ngona president yajua amisaina ambunge iganarea 182 batirari parliament finance bill igikurukua inkwenda obori yake gutuma ambunge kenda muswada ye yabaura kana ngoye aone kutikira muswada ye mbunge na bauga yoyo teko kuna momero yoyo teko kuna mukakamega yoyo teko kuna fulani Kaunti ya Meru otimu bunge kinyomwe ari mbunge ntuku no ya bukinya boboroneka kire abunge ba kaunti ya Tharaka-Nithi bonde baitira gukinya gikarone kikya bata na kurikanie ntuko ya kuthoma budget ya ndigure ya Kenya ya 2026-2027 abunge baingi ne bari nyumbeu na kuthikira rwariaru bo ne kinya kithira rwariaru ni rwethire rugita mwanka mathane yotuko nkuigwa budget we ngwiria no ntobwa mesha cia thirikari yukitie kugwirwi mantu jonde jaraja kuthithitwe budget neu ende kira kia muhimu buruburu bwije onde champion ya ana weta chukuru mbeche iciongerekerwe cia machukuru inio budget ire nkuona icokerete biuria mwananchi wa kawaida na riu nendi kiuria kikethira kiyuka kithira bunge barabethirite baichala wa kuma Meru na Tharaka-Nithi kauma iba kuthangikira muringi kura Phineas Imana Ndeto Cheweru yukwira umbere tukethira nindi twina Felicity nkirotebirero urakurira gite kia mubunge wa mwekuru ndene ya kaunti ya Meru na nethirite hivoko kikwariria ontobo kana rwariru na mheshimiwa karibu sana what's your take kire ya bunge yana ya 87 kwethira bataki nyire ndene ya bunge ntuko ya Lamisi kuringa kure wetikiria kana kureana na finance bill mbwa Phineas mandu ya bunge close to 200 kurea wita kulinga kura mandu ya bunge close to 200 kurea wita kulinga kura igintu gya kumakania igintu gya kurigarania na igintu very sad nonto mbunge abwete kwita ku represent antu in parliament mandu ya kwa bunge akethira sauti yewero nonto sauti yewe sauti ye Mukenya oro muringirite kura ora woke thotio robwete kueleza binontu abunge akwe maana ile which is almost the majority actually at the majority go batirari ko so the minority are the ones baraba ko the minority go bakulukia sheria
so gintu kiu kia turigarie turi a Kenya atukura bibiria mwaka thai turiuria kabata amenya finance bill bibiendene kana tukauria kana ni ukua be naguo kaba kuthirete no somebody somewhere kana exactly inadhineri na mheshimiwa ke finance bill ya 2024 ibethire baikinyana wingi na bethira baimikuruka kia but after maandamano ya manene ya kubwithwa the president narere kwa center the same finance bill kana mwaka yu do you think that ikabarari no kwa kintu ya maandamano yo kwithira ikarika kana imbibi byongwa mtuko twani maandamano no to leaders kama wakaba tukienda accountable for decisions cho ya bako make na babuye tukwenda mbele bakulukia kana bare bakulukia ibara ni na Kenya sure Mweshbetekeria onto the number of questions in regards to that atwethire twebichokia twechokera because kwa ntoba kwethira bakiura kia kabunge baba kirire maandamano yangi umira baithukirwa kana bibyongwa ko atuchokie kiure kiu twechokera ende tugitana mbere ni ati nende kwa kagita itwethirite nende twekwira mutegeri wetu nende twekwikaira wirane bwakweru ya mibango na kinyebindi bieto kenda gutigira no kwethira ukigunika na njira injero na kinyacha mwanya na kuningatira moroto yone ende weru TV ni thirite kiambire mubango yonkatha chetu mashinani areru ainende twithire tutirimana ne kundike kuruntere chalare na kubaigika gukurukira achorebeto weru TV baki biachara ekurbane ende bakyawa mataro yegembecha na yetu sako na kinye kuritanwa njira inja chekuyeka nja cyo kurukira kambuni ya mutu ya Joy Millers Kavagara monike twandeto Edwin Katobu nandeto hii ni ugutindite na mwagojo mwanya muthenya jonaru akianina kia sibitari arare giciko kia Gembe North okure TV ya weru yambiriti mubango jo mwanya jo kumenyekana tankatha cietu mashinani bagwatanirite na kambuni ya yetu sako na Joy Millers ene mutujo Kavagara guku ekuruba ikundi mwanya mwanya bagita no manto kathomba ja gukura kimbesha na muturere na kinyankuru kigukinanira amwe katika harakati cia utonga no mwanka consistently wambiria guseva mwiko wa inere arauga mondo moge ni araga kanywa uroka notigie ciaro cio tondo no kenda ukaukiria njara nagwe mwekuru ita stress weba we na roni benda ibata ng'ombe ni mubango jure na jundereba wa Juma keno matiri kada mashinani twejete ntorene gutigira ati ni tushemani ne kurbonde na gukiria kuru mirera ne amona kinyamikarire ne eto na gutigira twina mbesha mkono tokaida twithioro kande ne county eto yonde ya Meru twithioro kande ne county Isiolo na Kinyatha kanidi no tyo kada mashinani twithire gikinya mwekuri banganie oigu itwejire andikithie kundi gyaku gutigira ati no gwita nambara kwithwe gunikana mubango jo kada mashinani na ni makeno matiri na kukiria gwatimbarwa mubango juju barisa kwa yetu sako na geti na endia mutujo Kavagara Joy Millers bauga juju mubango jabata ni untu ibatirimanite na guitana na manto kathomba ja gukuria mwekuru kiri mugongo tutindete bwega muno itubaritanite manto ja maingi tubaritanite about process cheto cha bank kugita kurugura accounts na baote ura bare ikundi ura tukomba kubatethia bajokiendoni baitethia na baikoria and we want this program yendereo ekoria kana kamero ekenda bonde bedro bare bagi partner kana of course the best sako currently we are paying the highest dividends kiresha ziranto bakogora na baote ugali ambayo hata uwe na mboga bila mboga uko sawa. Kama uko na hoteli unakuta kama customer amekuitisha ugali na hata unajitayarisha in 4 minutes ugali imeiva. Hali kadhalika tumeongea mambo ya chapati, namna hata watu wanavyoweza anzisha biashara ya chapati. Tukasema unga ya raha premium ya kilo 2 inakupatia chapati 37. Hizi chapati 37 ukiuza na mbao unaona pandeni pesa ngapi unapata. Ukitoa expenditure unakuta ni biashara mzuri. Sisi kama Joy Millers tuko tayari sana kusimama na wale watu wanataka kuinuka kiuchumi. Gukurare kuruba gitigo na nkiru na nkatho. Anto ya ruare ya ndiaretie ya Kavagara kuria Kavagara kuruerwo mutu Kavagara na kinyayo ankano na yo kurua na twaritanwo manto ng'ombe mtu tukumenyera ng'ombe ke bona ta manto ame amunondo na wero bono ne ore muti atero na mendeleo ya mbonere na ndawibo amuno twetwe kinyare ngeto weru utwa weru ari Antoni Ntoto Weru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu.
Na huno tukutha tukiona kanya kakunoka ndio kethro gita kurincho kerete nyimeka ita kati kurera tuketha tuchokera nindi na rono ara regional commissioner Ontario mbite kwithira kiura kianto oriba kubanga kwithia maandamano tariki 25 batikithire nindi bakireta mantu yegio winyangia kana uthukangiro no tuketha tuchokera runyumeka ita kati kurera na kwire no etana mbere na utwamoni yaku kuni kiura kira twithire tukiura kioro bweruari ukonie ugeboku kire abunge para bangene ndi kwitha batakinyire mbunge ntuko ya Alhamisi kenda kuringa kura yokurukia kana kuringa ndero aria rwa finance bill ukethro gita kura ya Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio unafanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round here, make sure we file returns. This is quite a game. It'll be a free kick. Euphoria and emotion overflows. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire ya Grovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Matarajo tano kiri murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ng'ombe chiaku. Tigira ni kunyoro uje bwega ichikona chumbe kungana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akami na gikamiro kwa ng'ombe chiaku igie kitheru. Nkuruki ng'ombe ni batere gukamwa ura kubatere mathajareza batere. Murimi tigira ng'ombe chiaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ng'ombe chiaku. Rira ng'ombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana mathajairi jambere nyuma yayo guchiarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ng'ombe chiaku ni gutungatirwa ni ndagitari uri no menyo na kinya ni kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joymax Animal Feed. Right, ni bwana tupakwithira tena mbere kuatana na woni kende tuchiedo tuchokerani atinende bonini wa rais Professor Kithure Kindiki ne create ne miari ke goro inyara ne ndio ugite kuino batu bakongela Rais Ruto kibindi kingi kyotongeria kiwa miaka 5 etiani ukinyaniria kiroto kyawe kira Kenya ugambi bone ndini buyikine ngabana Cecily Mbarire ureo gate dirikari ya Kenya kwanza nidirite kiritango ikoneka na kuone kubatara kudaganwa miaka 5 ya wathani na Rais Ruto nonenkete kudarikira bunge baada bakuregana na finance bill akiwa ni achiendi. Anthony Kathenya aina ripoti ye. Akeli mambura ni magukiria urimi bwaka wa kaunti ya Kirinyaga mambura maramara tongiritwe ni Rais William Ruto na gukinyonia tongire bangilio magavana anu Igor na Cecily Mbarire abunge mwanya na tongire bangi kumakire thirikari nene munini wa Rais Kithure Kindiki ni athiete na mbere kuringira ndebe Rais William Ruto na kwinyire migambe ae ati gutio katiba igwetete ati Rais agatunga tuta Rais kwa gipindi kia miaka 5 ake kuringana na Kindiki katiba ni elidi wega ati Rais wa ndea Kenya batile gutungata kwa miaka 10 na bala bakuga one term bate kumenya kile bakugweta. Katiba ya Kenya inasema hivi ya kwamba Rais wa nchi atahudumu kwa kipindi ya miaka 10. Miaka 5 ya kwanza, alafu baada ya miaka 5 arudi
aseme vile amefanya mambo ya kahawa, aseme zile barabara amejenga. Kindiki kiwa katiba yongwa nitikirite gutira isamba kwinge miradi yonde ya mawira ni mae kwa miaka 5 ake. Ni kwa sababu katiba imetambua it is not possible for a president to initiate, implement and complete programs that can transform a country in only 5 years. Kwa hivyo katiba ndio imesema 2 term. Akiari na Rais William Ruto ni amenetia bunge balabedhirito bakimenele musodo mujero wa kigena na kuga bunge baba bate kumenya kile bakuthithia ya kwamba kuna wabunge wanapinga ati hiyo mswada. Sasa wewe umetumwa na hawa wananchi wa kahawa, uende bunge usimamie mambo yao pale. Kwa hiyo bill mimi na sign kesho, ambayo wewe unapinga, iko pesa ya kahawa, iko pesa ya mbolea, iko pesa ya kusaidia wananchi wako, na wewe umeenda kuambiwa story na watu ambao hawajui nini inaendelea, wanakuambia ati uende upinge. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Amuna ogwo kagitagaka governor county ya Embu Cecily Mbarire, senator county oino Alexander Munyimondigi amuna atongole bangi balabala ali musemanio ni ojo ni bagwatanirite na Kindiki kuringila ndebe Rais William Ruto. Sasa hata sisi kule Embu tumesema tutauziwa uoga. Tunajua ile kazi President William Ruto amefanya na tumeona kazi hiyo na macho yetu, na kwa hivyo hata huko tunasema ni 2 term. Tunajua rais wetu kawa ilikuwa 60 na saa hii ni 140 150 ni sawa. Si tumesema tutaipa rais tamu yake ya pili. Nataka munionyeshe na mkono harambee. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Alright, na rondon ndi Kathinya kuma Nairobi, Madam Felicity, the Deputy President na kwenda President Edra Kiaya wa Kibindi Ikenge akiwa the 5 years irathirite akine nkairwa itekwana kurikia nguira chionde ne ndiri au argument ninja, is it true? Kanyangwa itekwana? Ari, argument wete bui Deputy President abuite kuelewa ati second term ti automatic. To mwanka president anenkero another term. Ibontu katiba you after every 5 years to choke kurene kenda tu mu evaluate to alile ngwe chao ira kuruta kwetha na ku deserve term wenge kana ati ku deserve. Kwa u mantia kuwa it's automatic, that is not correct. Kenya kuwa 1 term is unconstitutional, kako mislead the country. Nyume miaka 5 2027 tuka makira Ruto twalilie projects irabwithetie mantu yarabwithetie tone kwetha na ku deserve na term or not. On the same breath, kire argument ya the Deputy President ati kwina ngui chiambiritie na napatire kwa wakanya kenda chirekia na mbua area in the context of kwe abunge baukuma kana inyama ngabana bakarita ngui murandi okambiria yo atiro ati muntu wache kura after 5 years. Do you think for the president it should be Anthony Kinto babatero consider bakona well muntu na mbere ati ngui yo kinya na yati erwa ya omba kura? Ari non-to government works in perpetuity. Kinyabo ko project bedire chiendelete na ibendelete na chio na kinyaba thiria bakubwithinya mwaka yoena bakambiringi mwaka yo 5 na kinya in the second term bakambiringi mwaka yo 8 na yo 9 ende ira bakambiria mwaka yo 9 ri abako bakanenkerwa another 5 years kenda bachithiria. Sure. Well, unonto nyapo tokethera tukera kia in depth na mutegeri na ngina kwa ni atinende Eastern Region Commissioner niwe Jacob Muganda na tumite mukana nende kibaraba ina mibango ya kureta gasa na kinyawe nyangia botonga kire mambura yara yabangiri Alhamisi taunine ya Embu norite biashara kwa boridi kanya kakubakari ya biashara chio nyuma ya biashara banende guchitia guikari bobongwa nyuma ya wenyangi barabo edirite bukyone kamanda manone ya ukabere nende nonto bravo idrite bukera kwa kumani kinyana maandamano yara kubangiro ntuko ya Alhamisi. Tamoni kwa mushiri na ripoti ye.
Eastern Region Commissioner niwe Jacob Muganda ni ovesanite mukana kuri andu aria marevanga gukarurungana aramisi ya kiumia giki ati wona methirwa makithukangia biashara ciene kana kurigiriria avuri biashara kuruta wira wao ati magakorwo magiocerwo makinya mavio makiwatho. Ni urauga mvonge cionthe cia ugitiri magakorwo metho makiria gutigirira biashara cionthe ni ciathi na mbere arurungani mateguitonyerera, sababu hatuwezi kuwaruhusu watu kuja kuvurugia wengine amani yao. Unapata kwamba mtu wa pikipiki bodaboda hatafanya kazi yake, mama mboga hafikishi mboga yake sokoni. Tutakuwa ange na tutakuwa imara kuhakikisha kwamba wahuni ambao wanataka kuvuruga, na mimi nawaonya, natoa onyo mapema tena sana, tena peupe paruwanja, hatutavumilia vitendo vya kiuhuni. Ni urathi na mbere kuva mukana ikundi cia mitoi iria itonyagirira mirurungano na gucungirira wivangia munene ati wanao wona magwatwa magakorwo magiocerwo makinya mavio makiwatho. Na mojawapo wa masuala ambayo tutashughulikia mambo ya magenge, mambo ya wahuni na mambo ya watu kutumia na kudandia maandamano ili kuvuruga amani na kubwaga zani na kuleta wasiwasi na mtafaruku miongoni mwa wananchi. Hilo swala tutapambana nalo. Ni urarikira kuria avuri biashara gutigira thigari wera wa ugitiri wa biashara ciao. Ino ni vuva ya avuri biashara aya kwivita kugitira biashara ciao, vuva ya mitoi kumathithukira vindi ya mirurungano na kurikiriria o kuthia thara nene. Hivyo basi wananchi wako na vyombo vya dola venye kusimamia kulinda mali yao na maisha yao, na hivyo basi vile vyombo havijashindwa na kazi, havijafeli. Hivyo basi wasijichukulie mtu yeyote sheria mkononi akaanza kusema tajilichungia mali yake. Tupo ange na tuko sawasawa kabisa. Kwa hivyo wawe watulivu, sisi tuko imara. Kama mtu ni muhuni, tutapambana na wauni. Ariti miario ino ari waviciri nene ya ugitiri mwena wa irathiro vuva ya mucemanio wa ugitiri thiini wa tauni ya Embu. Nkiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ngino kuna ati nja ya Weru TV ni thirite ni ndigita na mbere kwatana na kambuni ya KRA kenda kuritana mwingine kiwe ya bokwanikithia ugoti bo kireki kene na chomba filing returns irwa nende musafara yo kinyeta county na tharakanithia kariba kiona kanya gake nendika kuthoma ure muntu ombike kuthira nende gicoka kyo ugoti bo kie na njira imputho bakiamukira kinyaki ibiyewa kinyana gukenanira na atangazaji njoru bo Weru TV na Weru FM Martin Mugambi gathoni urakwati ndantereyu ya mayo rutiogoti kana KRA bagwatanirite nandiki bandeto ba Weru TV mundi bathungirite na kurionga akaunti ya tharakanithie tumwere imwe kumenyithia kariba akaunti no kurutogoti kana go file returns ntugu inyanya itigarite gake mweru ethanthatu mba kuthira. Twina musafara twa kuburikania kufire returns cienu tuku gachitete kuthira gukinya dendeni 30th June tutigerie tuku inyanya o muntu naciumiria fire return eno ntu wa dendeni ya kurukota file kwina penalty ngiri ki individual pin na kwina penalty ngiri 20 chikundi na company pins barabe nacio kwa antu bachumerie bambirie ntere cia pore pore kiri gicigo mbunge kia mara kuthungira chogoria mari machuka akanwa kathwana marimanti kuthungira mukothima na muthia kurikiria mbari cia giaki ntumwere imwe kiria kariba kaunti ya Tharaka-Nithi na nkinya nthiguru ya Kenya kumaja tumete twerekerete barabara egwita chuka twina marimanti mukothima antu ibachumerie ba fire return kenda twebera penalties na antu bedwa besa sawa na mantuja na regulations cia Kenya Revenue Authority kuringana na mobisha mama kurega kuri ogoti kana guchokia machokio kana go file returns no akuretere muntu ngaramendito no mono nkinya kuringwa baini o muntu onde we mu Kenya no buikwetherwa ugichokia returns ciaku musoga mwaka ni responsibility mukenya wonde kufanya returns yawe na kethwa kuzinto batire kuria ugakiria ketho biashara ketho personal
personal business udida yao ka faritani ekuno amechoke kuringana na obligation ira wene oge pini yetu. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Ngeno kuna te akari bakari bakenete thithia mukabone ndio mwana rietwa George Lemeriora ne ndio tukite kidari mwe kinene kire tabitha kabeti uria kwa kaita kara ya ne ndia toire thinene nene kire wa kibonyomba ne ndio ntobredrite ya kairo Lemerine dirite ya gika aya kaira yoyo nyumba na kinyomo nyera kironto ne ndipo dirite bukyalo la uturo bo kibonene. Gikeno gitari mwanga kiri mwekuru mukura kuruna rieto tabitha kabeti kuma ntura ya karie giciko bunge atigene west urethiritwo ata kwigua bwega na nguruge kimama nyombe karita nchau na bwe nyuma ya mukabwa na rieto George Kinyori Meri kumba kwigua gitu kiro giake na kumwakira kanyomba gaki indi ukaromba kwigua kimama mama no bwega ingui kwa bwaya muno je kwayo na weru unene sana ingui tekia buru itonga inteziani Limeria akoloke buru nekenda mwathani ntukwenge atethia bangi na baba inyumeko na umeru are imbokerete na ingotuke kinyome nontu aturi bakuma nterino chekaria bataithite keno keo bakiwa mwekuru uyu arature thinani inene te anthinjwa nethoka kwanza kware mbura ne itariu mwakuru are witarui ndeya nkamwethira ngurara boya nkawiboya ndeya nkamwagiria kamonki kamura ituluko lakini mwankaru are mwakuru na kona weru kulugira Lemeri abeti motorio kwa na inkuwa iboya nonto bamantera mbedo kareka no gabeti yo ni mana na to chumbara onture ta kuira yo baba njogere batiri witaruo nduntu gwaru are kuma kenywe koya dino makabeti azo tarengi no ngai witaira bingi sipogwe bati nyumba karakara taruo to to muchokeria kainge atumaira kandu kana tuluko lakini rwari to kona kasolao arara kanyumba katebui ende tukona akaria boya na agura maisha mega katugwa Lemeri okubwithia bwinkanya na twecho korinye kundi kya muringa nkatho kiombra kweleza na wetho muntu imatu mwana imatu turu watiri antu bakarie Lemeri mwana to bwabwithia utebungi bwabwithika ku na Lemeri tukua baba twako wata mbaru na tweko wata nambi na kura cietu na nkawe iboya inyake atori baba eto nonto bwa kinyao chemania bakona mwekoro kabeti aina thene nyumba yera aria etarue na manto na Lemeri areto arero anu arabwethia manto areya achuo buo mona na yetwe twaheta twamukundia tuloe tukeya muntu athira na kimbo giake kirakuria amurumia kagitani wakwa turi baba bari na mugambo uyu gikinyo Lemeri kanku ende ntukweru are no thethie buto na ndene nture garie duru kinywa Lemeri onto tubona na atwe tuichio mieni tareki 10 mweri wa 8 kenywa santie to mwira kanwa kenywa santie to mwira duru kura Lemeri na watu shokeria nkatho na nkatho ile to ushokeria te na kanwa na bwa tori beto bakarie na gundi twithe bumekishwa kure gu wa mindreba thinyani ni nonturi utethi abore no naona mutonge yo kiripota na mtocha weru kumantere chekarie giciko bunge atigana west mbeta wa John Ndhiga. Ngeno kunati akari bamuga wandine yoro rera ni bokite madeta iguru re wagiba byoro dokono ye yonende borongrete na kuganterine ndechedagiro choyo rukuru ruinge kinyakidira ibedera ni de bakire ogoti kedirikare account ya miro kenda kodora ni ruo barenda MCA oko bangira nindi na kubangira moira ne yo kenna kinyakwagiridia dokoi aringi biachara na akari mugaero irirorere bumirite na guteta nonto bo wagubwa kioro kia muingi market ineje na inyaroko kwithirwa ruti kojo ja market ingi inyanyume bo kwithirwa bakire ogoti kire thirikari county onto buria bakugibo gwika ogimo bo atarine te kioro tuli rujirwa thina still matejo ojure takira mali ito kuligara atiri usuru bo tugita bwambi na beja ira mbeca miarine nduka yai itukuromba mutumo ntu athinga tumwira atiri kwambiria na ndike tharo ire gacokagira ruiri itituyukiria mati ngale kugita ogoti keja mugae tutura kuria kanso lakini mugae
iyo eja wakinya ni ageni baena ngari barabara ni aramire ngari cionthe ciuma Meru ike Isiolo inge ikauma Isiolo yeta Meru wateja batinuka kuana lakini bateona kioro utekinya kiara kiota mboleo biara bia kanjo teketo antoro kwaro ekanjerena na wokethero ntimonti kaikomboka. Ukiangalia vizuri hapa hamna choo na wanakatisa watu sesi. Sasa kweli tutafanya kulipa pesa na sisi wenyewe hata mahali pa kujisaidia hatupati. Tuseme hata mgeni akija haya maeneo ya Mugae ni aibu tupu. Iboretie thirikari kaunti kubakira thoko aria bakenderi into bio bia munda amona kioro na inya kwojo kwa matentere na iji ni ugoti bwetu arite tuthondekero njira ingi cithuki naja twinjura rinya na mati tuthondekero kioro na kinya thoko ekurube tubone akwenderia mianga marigo na kila kitu pore akuthitherua batue tutita kanzu ronto ituita mbeca nyingi mono na itwirwo kaunti yetu nara ikaki nkuruki ibaoretie MC ontere iji Felix Kithinji ntuo kujuria mawira ni jaria abaere kurire kwarikanire natwe na mwanka na ndia atarikanie natwe ne jira twira kurubara botha kiuthera akabakira shidi barabara kiguru getangata na twira agatwikira karabati kambuge atiri mbira ntu atiri ito mwende lakini tukamwebera nontu bakwithirwa andi ciawira nyingi ikaija cia Ruto ciakanywa kuga na atithithia nkiripotera nteto chaero kuma Mugairo irirorera gicigo mbunge kia Bore Beta Bantam Murangiri Nagana kuna mzee wa Kangeta Stephen Bijewe nethirite nindi akiwatanira na minister wa Ruimeru wakili Baptista Kanyaru kire kuruguria wenji bo kithima ntere chanturu bakangeta karini boriti ni borito kumenyera ithima bikenda bibaguna kwa kaita kara ya Duncan Mwathi katumenyebie MCA wa Kangeta Stephen Bijewe baandamanite na minister wa Rui kaunti ya Meru Baptista Mureke Kanyaru hibagitete nyonta kire ya karibanturuba nyuma ya kubarugurira kithima kia Rui na rietwa ringi borehole na turaga thine nyingi Rui area ni umbaka ni urongo itare ya kilukao December ira tuona mburera nyingi ndu December iko mbura twari nio erere kura ndwe cionthe ciena ma na te kwa na kindu irari ciekwa ni iri cionthe ndu irati tata irawite skuru ao cierira muno ithine Rui ba ndingira thimu nderia kuyaroria county yao tukundia skuru Rui tuona tutiumba ido twakarandi tukauga turie ka solution katurie ura tukuthiria thine ariku ewe Rui na ruare ni tuyite kurikania ni ariku au tukianjiria mantu a Rui twagarinthara tioma chairman na Isaka twagarinthara 2020 either 2021 ga 2022 twaro itarakira itu tukae wa mbwa ulira chairman ata siendre amireta au amitetheriku ithune aiki ithune lakini toyaringe siasa singi ao muno twaria na waziri Kanyaru twaria torani na rumba uli tomba minja ADMB enturuba iro twaira twenjare ko hao akariba mukireta kithime kina nkeru na gukatha gwire nthongi ya tongore babu araba ugite bakathi na mbere kuwata mbaru ngavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma nontu kuma kuthongira tongoria ni bonete maendeleo mwanya vitu karea ni maendeleo tukaria ni bwa tonda bora ngabana ibana toto ati ongia ongabane yake luka tumugululu to ati warego kane torare kande bwere baburu are nende bwena mwanenu biye wana sisi Mureke hibaugite bakendereo kuberia kariba Kangeta nkuruki na mwanka wa 2027 urutungo bwa muntu hibumbuka muano wakathurwa nani ndabwire atire ukarongwa lakini uma bugethia atia ware umaibo wethetia atia ibo borongamiau ende nowe okaringa siasa ciongo waikira ntu mantu teo yari na mantu yayo ndo kona tuyite kubwithiru ari au yarumbika nontu bwa gavana Mutuma ntwethi nkiripotera Weru TV ndenturuba wondi ya Kangeta gicigo mbunge kia Gembe Central Mbeta wa Duncan Mwathi
Tumentere chegimbe tutaburi narane ndio rokumeria matagi tekyo bunge baburi ndio mugambi angaine nori tiakari kwithira nindi bakiruoka metho yo kithurano nikite na kuringira kura tungeria baraba ina ombani bokubachinjiria motoro yo ugite nindi abunge barabari tine dhaine ndi batino chamba bakurungama na mwananchi ontobura nindi butumite ngarama yo toro kinyeka itebone nega kimutegi katumenyerie Mugambi angaine oragochwa gite kia mubunge gishigo mbunge kia Bure na meneretie bamwe ba bunge nonto bakureka gukinya bunge kiri gukurukithia finance bill akiuga finance bill yo kwanando bagichida nonto igakuruka iji totongera merigo enge merito nkuruki ina humanity na finance bill enge antuba batena kiao na mwana Kenya kinyoro raregere kuita finance bill ere aishidete tentine na imechacha serikali ya tumirwa na hivyo ndio chunguza menyakere cha sindie kenda matuka bunge wote mwamba na mutegere wote ni waizi narakoria kariba Bore kiri kithurano kiyete bumenkuniani na bakonore metho bwega batare mutongorio rawe na maendeleo na mutongorio kunenkera ringi kura giteo na tunaenda kudhambia wacha tusafishe kumeguro mwangani anaichi toka mamono na tugeti kija tukamwaka ili tugeti kija wananchi tukamwaka ili yeto goto mjumbe teko ya kuruma wananchi yeto goto mjumbe teko aga ndoni yara tukalinande nyamwe nyirale kama ngeke kikapona ina mataika wanayuzi muko kandi mutanireti down wakati huu saidieni mzee apite kabisa na buko negokerio remi bwa Bore beneria na tunaikuachie tuenda yaru milk lakini wongera yogurt ukago kukinyamudia ndenda tureta taramba tugiririe cheese export wakile achungu imbecha jabata ikwashini bia tutukabikira validation twende itobira biuma ikwashini ambio twende ome kuma gishigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto chia wero niokambitaga ki mutegi wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Na Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki ntukirwari nindi ni bedrite bakie kakayamambura ya kurukia sekta ya kawa ya redrite ya kithi kantere cha Kirinyaga kaunti ya Kirinyaga akira Rais Ruto na kadete thirikari yake akiwa niumbite kwegera nindi makatero kire kawa aitarire kinyame bango ya bedrite baika kendo tigira kawa katiucho ka Misri kairi Maureen Kinyana ripoti. Rais William Ruto ne atongeretie mambura za kuruguria mubango jwa kuriukia kimera gya kawa nthiguru nendene ya kaunti ya Kirinyaga. Gavana Anne Waiguru akiuga kuriukia kone kuonania Rais Ruto ne achumite kutheremia kimera ki. Today's launch of the coffee sector revitalization program through the cooperative movement is a reaffirmation, Your Excellency, of your commitment to restoring coffee as a key driver of economic growth, prosperity, and dignity for our farmers. Gavana Cecily Mbarire agitariria kwa igita ria mbere baita ya kawa neonekete kwagira. First time in Kenyan history tunapata mapato mazuri ya kahawa
from an average of 130 to 150 shillings a kilo, na ukiingia ilikuwa 55 shillings. Ile ilikuwa kubwa sana, ilikuwa 60 shillings. Nawe Minister Woremi akiuga gukethirwa kwina mbondi ya kahawa. In another 60 days tutakuwa na coffee board na pia tutakuwa na Coffee Training and Research Institute ambayo sasa kutoka sasa itasaidiana na watu wa cooperatives ndio tufanye ile kazi yote umeeleza sisi tufanye. PS Kilemi Kiburi akimuchokeria nkatho ne kurungamana murimi wa kahawa. Thank you for starting with the coffee farmers. You'll be remembered in history as the president who sorted the Kenyan coffee farmers once and for all. And for that, kwa sababu watu wanakuitanga majina, hata sisi wakulima wa kahawa tunataka kuita the coffee president. Antony Awe Rais William Ruto ne ugite kiri muswada juria gekira kirore rojo kwina kigina gya kuria marando kiri arimi ba kahawa. Kati ya pesa ambayo iko hapo ndani, mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea, pia hapo ndani tuko na pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Akiongera thirikari igategera kinya thoko cia nthiguru cia ome. Hata tunapoimarisha soko la ndani, lazima pia tuangazie zaidi masoko ya kimataifa, kwa sababu huko ndio kunapatikana soko kubwa zaidi. Nkurukini atariritie na ndego tena mabroka oremine bo. Hapa katika kilimo ya kahawa, especially kilimo ya kahawa ndio ilikuwa na brokers wengi. Mtu mmoja alikuwa na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni broker wa kuuza kwa soko, yeye ni mila, na yeye ndiye ananunua kahawa pale katika Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja anaangaisha hawa watu wengine wote. Mimi nikasema hiyo haitaendelea. Maureen Kinya, Mteto Chaweru. Now we have 35 counties out of 47 which are growing coffee.